Чуваш театры ергеленерінбе шыржул шейтіне май Академия драма театрінде чи лайық спектакльзені фестивалі бұрай. Репертуара Чуваштада ыты халықсен терлі жанрлы хайлабесіне кіртіне. Әрне тұршыбек спектакль лардаганзем, кураганзем умне тұқсақалачыш. Фестиваль шыржул кайла Максимов Кошкинский ларны пірремір спектакльбе Асровскин хывбурнас тенебек анбурын хайлав баушалжа. Чилай спектакльзен фестивальне театр кашнинже шавра жүлізіне палладунумай, пилік шулда бір рейіртедет. Умбек чухне яланах хамырын авторзен паянхегуна ушын сынлаган пьесібе лартынземзір бушне, вырыс е ючержив классиккене де шудайлеші. Театр шапла хайкардыне жеш хубынсаларма бұтаремас вал. Үзестезен, адаланас тезесіне, үтті халғын культуризені де илмелі де зенне шудайлзе, хабын чывашын сеткенебе пуяндатса халғымне дұхмалла. Шамбак ку репертуарда да, мажутпа, интересный спектакльзем, терлі жанрлы, кунда драма да бур, комедия де бур. Фестиваль вағыдынже кашни спектакль умен, она лардаганзем, кураганзем умне дұқсағалашашы. Мускавран ядарласа Полина Богданова театр критике келіне. Халық умырын күншулі Чваш театры бейде шихынна, тері Валерий Яковлев СССР халық артизі, пухыннызіне Шыржул каялла Максимов Кошкинский пужарзаяны сцена юнерін шубешінден галазабаны май. Кучынақта жапла, халық Шыржив бұрнышынжи мінбұр ұлшыныва, чүнжері видергіларсасын арлан артисем. Островскин хавбурнастенебек амбурым бесібе піреміш худ сцены жіне духны Чваш спектаклінде грушы сынарне Ольга Ирзем калыпланы. Кебір аллы жылдан шоп шүрімір гаялла шак теп роле Нина Яковлевна шансабаны. Вот можыл векел сцена жінде болны. Сцена жінде театр бұшар заярза, но пір артиста шүкірі Ольга Ивановна Зарбышны жамын жүклешлені. Умран ебі папоротник чечеке пырды марне болманаклар заванчы хайын чүлмегін жән. Ман шау папоротник халде бұр. Волвеліне керік шул. Қалишамна шутлапта жау папоротник мана құрчықне жау әмірзіне шығындарыған ябалабек дүйнайды. Ольга Ирсем, Нина Яковлева, Надежда Ваюцкая, Анна Кудряшова. Твада терлі артист, твада терлі груша. Спектакле кашнет абхырда паянхилле янрама месле тубаганны палах режиссер. Максимов Кошкинский хыщен хайлава Иван Краснов лартна. Он хыщен Николай Корчаков. Хальхивара Наталья Сергееван. Хыне ебірлі спектакль бұл задухре. Онда балақ пединумай вайгуджи Лолита Чекушкина, Алексей Айги кепвезе музыгурна, Лолита Чекушкина чываш шеварный юрызене аранжировка дуна. Пидевайлы тажы землартре Зоя Евтихеевна Александрова. Падембех метафора, аллегорий, символ земжине гуштагайрмыр. Ондан Светлана Геннадьевна Зверева балақ пиде пызык эш туры жак сценографии бе художники небе шлезе. Паян Академия драмы театрын сцены жинже кукукла сехет спектакль. Шидес күнзенде кураганзем хыт кугар, пихамбар джуни манра, вери юнла шемже чун, шилдыманла каш, ялда спектакль зембахма булдарашы. Чваш енгаларым вали Марина Корягина, Никита Углев.